салом дӯстон, барномаи матриса манзури шумост. Нахуст зароси марказии барнома барои ҷавонон ки дар бораи хизматрасони интернетӣ, гаджету ва одамоне нақл мекунад ки ҳама ин гаджетҳоро фикр карда мебароянду барои аудитория пешниҳод менамоянд. Дар студия Илҳом Бобоев. хотиррасон мешавем ки ҳамкори барномаи матриса ширкати Тисел аст. Ширкати Тисел баҳри муштарионаш басаи муфиди интернети G+-ро пешниҳод менамояд. ҳангоми пайваст намудани басаи G+ ба шумо 2 маротиба бештар трафики интернетӣ бо ҳамон нарх пешниҳод мегардад. акнун трафик дар басаҳо ба шабу рӯз баробар тақсим карда шуданд. яъне ҳангоми пайваст намудани басаи G+ 2000 1000 мегабайт рӯзона ва 1000 мегабайт шабона интернет пешниҳод мекардад. бо Тисел боз ҳам бештар интернети баландсуръат. имрӯз дар матрица тарофаи фасон 7 аз Тисел барои муошират ва интернети озод. донишҷӯён аввалин ресторани роботкунонидашударо боз намуданд. коршиносон дар 2 дақиқа андроидро шикастанд. бо матрица ҳамеша огоҳ ва доимо дар тренд бошед. олимон линзае сохтанд ки бо лазер мепаронад. донишмандони шотландӣ тавонистанд плёнкаи тунукеро созанд ки метавонад акси лазериро афканиш кунад ва онро ба линза пайваст намуда озмуданд. донишҷӯёни мид аввалин ресторани роботи кунонидашударо боз намуданд. 4 донишҷӯи донишгоҳи технологии Массачусетс ва сарошпаз дорандаи Мичелин Даниэл Булюд дар ҷаҳон аввалин маротиба ресторани роботи кунонидашударо боз намуданд. ва агар он нафароне ки ба ин давлати пешрафта сафар намояд, бояд ҳатман аз ин ресторан дидан намояд, зеро ки бори аввал аст ки дар ҷаҳон чунин ресторани роботи кунонидашударо боз намуданд. эҳтиёт бошед, коршиносон дар 2 дақиқа андроидро шикастанд. маълум шуд ки ин ҳамлаи хакериро тариқи норасогии барномаи таҷҳизоти Hammer ки ҳангоми истифодаи браузер ё барномаҳои JavaScript амалӣ намудан мумкин будааст. яъне минбаъд ҳар гуна барномаҳоро аз Play Market ба телефони худ пайваст насозед, зеро бо чунин роҳ, яъне бо тарзи чунин барномаҳо хакерон метавонанд ба смартфони шумо роҳ ёбанд ва дар ин ҳолат смартфони шумо корношиам мешавад. ин ва дигар хабарҳои ҷолиб дар медиапортали Тирус бо ҳамкории ширкати Тисел. коршиносони гурӯҳи тадқиқотчиёни вюсеки донишгоҳи озодии Амстердам роҳи нави шикастани смартфонҳоро дар платформаи Android қарор доранд дарёфт намуданд. ин технологияро G-Lite ном гузошта дар блоги худ нишон доданд. таҷриба дар 3 смартфони тамғаашон гуногун гузаронида шуд. маълум шуд ки ҳамлаи хакериро тариқи норасогии барномаи таҷҳизотии Hammer ҳангоми истифодаи браузер ё барномаҳои JavaScript амалӣ намудан мумкин. бо ёрии рамзи зиёнрасон микроархитектураи смартфон осеб мебинад. ин имкон медиҳад ки бадкорон ба маводҳои шахсии истифодабаранда роҳ ёбанд. барои ин амал ба мутахассисон ҳамагӣ 2 дақиқа вақт лозим буд. моҳи март дар 45 тамғаи смартфонҳои Android мумаййизан вирусҳои ҷойдоштаро ошкор намуданд. ин вирусҳо маълумотҳои истифодабарандагонро тариқи интернет ба сервисҳои махсус равона карда ба таҷҳизот барномаҳои ҷосусиро ҷой медоданд. баъди 1 моҳ онҳо хабар доданд ки вирусе баромадааст ки маълумотҳои истифодабарандагонро аз мессенҷерҳои маъруф медуздиданд. мутаассифона чунин замимаҳоро барномаҳои зидди вирусӣ пайдо карда наметавонад. донишҷӯёни мид аввалин ресторани роботи кунонидашударо боз намуданд. дар ҷаҳон ресторанҳои махсускунонидашуда ва ғайриоддӣ кам нестанд. ҷойҳое ки барои мисол таомро дар торикӣ медиҳанд ё ин ки танҳо хӯрокҳои молекулярӣ омода мекунанд зиёданд. ба наздикӣ ресторане фаъол шуд ки барои дӯстдорони технологияи муосир ва робототехника бахшида шудааст, менависад Engadget. 4 донишҷӯи донишгоҳи технологии Массачусетс ва сарошпаз дорандаи Мичелин Даниэл Булюд аввалин ресторани роботи кунонидашударо дар ҷаҳон боз намуданд. макони он Бостон буда Spice номгузорӣ шудааст. он бо чунин тарз амал мекунад. ошхонаи ресторан аз 7 нуқтаи алоҳида иборат мебошад ки ҳар яки он ба тайёр намудани таоми махсус ҷавоб медиҳад. онҳо байни ҳам бо система ва тасмаи тақсимкунӣ ва пайваст мебошанд.
ҳангоми ба ресторан омадан мизоҷ танҳо хӯрокашро интихоб мекунад. баъди он нуқтаҳо ба пухтани хӯрок оғоз мекунанд. як нуқта барои сабзавот, дигараш барои мева, сеюмин барои гӯшт ва ғайра. барои омода намудани хӯрок дар спайс тавдон бо индуксияи магнитӣ истифода мешавад. баъди омода намудани таом тавдон тоза мешавад. бар замин ошхона барои бинанда кушода аст. мизоҷон худашон метавонанд мушоҳида намоянд ки таомашон чӣ хел омода мешавад. ягона кормандон одамони ресторани спайс ошпазоне мебошанд ки аз болои кори роботҳо назорат карда таоми тайёршударо барои мизоҷон омода мекунанд. аз тарафи мизоҷон лаззату хизматрасонии ресторан баҳои баланд гирифт. олимон линзае сохтанд ки бо лазер мепаронад. олимони шотландӣ тавонистанд плёнкаи тунукеро сохтанд ки метавонад акси лазереро афканиш кунад. онро ба линза пайваст намуда озмуданд. чӣ хеле ки маълум шуд, чунин плёнка имкон медиҳад то онро ба чашм монда лазер паронед. тадқиқот дар маҷаллаҳои илмӣ дард шуд. бояд гуфт ки нури лазерии ин линза хеле қувваи паст дорад. он чизеро вайрон карда наметавонад. лекин плёнкаи ин плёнкаро метавон барои гузоштани рамз, мисол дар пулҳо. ин соҳаи истифодабарӣ ҷиддан ба миён меравад. ин плёнка қавсии кам аз миллиметр тақрибан 1000 маротиба тунук мебошад. хеле борик. аз ин сабаб метавонад ба дилхоҳ ҷой насб шавад. истифодаи чунин лазер дар соҳаҳои бехатарӣ низ хеле қулай мебошад. чӣ хеле ки олимон мегӯянд, чунин лазер хеле сохти мураккаб дорад ва онро гузоштан номумкин мешавад. инчунин гуфта мешавад ки арзиши чунин лазерҳо хеле арзон мешаванд. агар технологияҳои муосири чопи 3D-ро ба ҳисоб гирем, умуман нархи кофӣ надорад. ҳаҷми нав, имкониятҳои нав. ба ҳамаи ин дар бастаҳои интернети нави G+ аз Tisel. акнун интернет 2 маротиба зиёдтар мешавад. рӯзона истифода баро, шабона ҳамон қадри дигар ба даст ор. дар ҷаҳони интернет фаъолтарин бош. маълумоти муфассал бо рақами 970 ё дар сомонаи tisel.tj. бастаи интернети нави G+ аз Tisel. ҳаҷми зиёдтар, имконияти зиёдтар. донистани сирру асрори истифодаи ҳар гуна гаджету ҳаёти моро хеле осон мекунад. чунин сирру асрорро аз куҷо метавонем фаҳмем? албатта ки аз барномаи Матрица. бехабар намонед. Всем привет, это программа «Лайфхак» в программе «Матрица». С вами я, Дима Рео, и в ближайшее время мы разберем 7 приложений для Android, которые помогут сохранить ваше зрение. Эти программы отрегулируют яркость экрана и помогут снять усталость глаз при помощи специальных упражнений. Несмотря на значительное улучшение качества экранов современных гаджетов, постоянное залипание в них не лучшим образом сказывается на зрении. Считается, что основное негативное воздействие на глаза оказывает коротковолновый диапазон видимого излучения, к которому относятся фиолетовый и синий свет. Специальные фильтры, нейтрализующие или смягчающие это влияние, уже предусмотрены на многих Android-устройствах. Обычно они активируются прямо из шторки или же в настройках экрана. Однако куда больше возможностей предоставляет сторонние приложения, направленные на сохранение вашего зрения. Первый в списке ночной экран. Это простейший ползунок, регулирующий яркость экрана и интенсивность фильтра голубого света. В настройках можно связать приложение с системной яркостью и выставить запрет на отключение экрана во время работы приложения. Второй Twilight – одно из наиболее гибких приложений, которое позволяет настроить не только фильтр синего, но также затемнение экрана и цветовую температуру. Активировать режим защиты можно с учетом времени восхода и заката. Еще одно приложение — фильтр синего света. Это приложение позволяет регулировать интенсивность синего света с учетом окружающих источников освещения или же их отсутствия. Предусмотрена функция автотаймера и удобная панель активации для системной шторки. Четвертое — ночной режим, фильтр синего света от мигрени.
Главная особенность данного приложения – это удобное переключение между фильтрами различной интенсивности. Доступно 4 бесплатных фильтра. Каждый из них можно откорректировать или же заменить на созданный с нуля самостоятельно. Также важно делать упражнения для глаз. Даже есть такое приложение. Простое напоминание о необходимости делать восстановительную гимнастику для глаз. Приложение продемонстрирует 6 эффективных и простых упражнений, которые можно выполнять в перерывах между работой или перед сном. Еще одно приложение, в котором есть целый комплекс различных упражнений, поделенных на 10 категорий «Зрение плюс». Одни из них направлены на расслабление глаз, другие помогут избавиться от сухости, а третьи поспособствуют лечению некоторых заболеваний. Проверить их эффективность можно с помощью последующих тестов. Ну и последнее на сегодня – приложение «Проверка зрения». Еще одно приложение для обнаружения проблем со зрением. Оно позволит провести основные тесты и выявить возможные заболевания. Полноценного офтальмолога эта программа, как и любая другая, заменить не сможет, но подтвердить снижение остроты зрения ей по силам. Желающим сохранить или улучшить свое зрение стоит понимать, что одних фильтров и гимнастики может быть недостаточно. Нередко требуется более комплексное решение от специалистов, которые при необходимости смогут выбрать правильное лечение и дать куда больше полезных советов. С вами был Димарео. До скорых встреч! میخواهید همه وقت در معاشرت باشید و هم اینترنت مفید داشته باشید. پس شرکت تیسل طرفه فاصون 7 رو توصیه می‌دهد. باید خودی حاضر از خصوصیت‌های این طرفه با خبر می‌شوید. طرفه فاصون 7 معاشرتی مجرو مفید و بی‌تشویش. نقشه طرفوی نرخ پرداختی абоненتی 7 сомонӣ муҳлати пардохт 7 рӯз зангҳо дар дохили шабака ба ғайр аз сарофаи Next ва Next Now бемаҳдуд бастаи дақиқаҳо барои зангҳо ба дигар ширкатҳои мобилӣ 25 дақиқа дар ҳафта бастаи SMS дар дохили ҷумҳурии Тоҷикистон 50 SMS дар ҳафта нархи занг ба дигар ширкатҳои мобилӣ баъди тамом шудани бастаи дақиқаҳо 20 дирам арзиши 1 мегабайт интернет 20 дирам рамз барои тарофа гузоштан ситорача 321 ситорача 3 панҷара бақияи дақиқаҳо ба дигар ширкатҳои мобилӣ ҷамъ мегарданд то 10 ҳафта арзиши гузариш ба тарофаи фасон 50 дирам нархбандӣ дақиқавӣ аст ҳар як 60 сонияи нопурра то 60 сонияи пурра як лухт карда мешаванд бо тарофаи фасон 7 муоширати маҷро муфид ва беташвиш. دوستان عزیز در همینجا برنامه ماتریسا با پایان میرسد. اگر شما چیزی رو نفهمید و یا اون رو با تلفنتون ثبت کرده نتوانید راه افتاده نشوید همه این معلومات رو شما میتونید در مدیا پورتال تیروز بخش ماتریکس که با همکاری شرکت تیسل آماده کرده است تماشا کنید و اینکه خوانید. بار دیگر خود رسون میشیم که همکاری برنامه ماتریسا شرکت تیسل است. شرکت تیسل برای مشتریان واسه مفید اینترنتی جی پلاس رو پیشنهاد می‌نماید. هنگام پیوستن واسه جی پلاس با شما دو مرتبه بیشتر ترافیک اینترنتی با همان نرخ پیشنهاد می‌کند. اکنون ترافیک در بسته‌ها با شب و روز برابر تقسیم کرده شده. یعنی هنگام پیوستن واسه جی پلاس 1000 مگابایت روزانه و 1000 مگابایت شبانه اینترنت پیشنهاد می‌کند. با تیسل باز هم بیشتر اینترنتی بلند سرعت. نشر نوی برنامه ماتریسا را شما میتونید پس از یک هفته در همین روز و در همین وقت و ساعت تماشا نمایید. با شما بودم راوی برنامه ایلهام بابویف تا برنامه نوبتی خیر.